Amakuru meza cyane muri ekipe ya APR FC kabisa tugiye kuba twareba hamwe ese muri APR FC harimo amakuru ameze gute, harimo amakuru agezweho tugiye kuba twabasha kurebera hamwe cyane muri APR FC na nyuma yuko kabisa yabashije kuba yakwitwara neza ku mukino yakenye kwa gatandatu, ariko ibyo ntago ibyo turarebaho cyane. Harimo andi makuru atandukanye kabisa tugiye kuba dusesengura turi hamwe, kandi subscribe share like na comment, bundi twimanukire muri ekipe ya APR kabisa. Reka ture gutinda kabisa, nize ko mwarangije kandi subscribe kabisa. Reka twimanukire muri iyi team ya APR kabisa. Inkuru nziza ya mbere nuko umusore Yusuf Dauda kabisa nyuma yuko ashize iminsi nene nababwiye ko uyu musore yaragiye kugwarira cyangwa se kuba yakwivuriza mu gihugu kiwabo hariya muri Ghana. Uyu musore yaragarutse mu minsi yashize mike cyane. Uyu musore akaba arimo yoroherwa kabisa. Uyu musore arimo gose arakira vuba na bwangu kabisa. Uyu musore wari watangiye neza shampiyona. Undi musore umeze neza cyane muri APR FC no musore Richmond Lamut kabisa. Uyu musore nawe akaba yarajoininze imyitozo kabisa, akaba ameze neza cyane muri ekipe ya APR FC nawe ni nyuma yuko yari yahuye n'ibibazo. Undi musore Victor Mbauma kabisa ngiye bafite amakuru yo muri APR menshi cyane, mbafite abantu basinga cyase bamiriza amakuru. Umusore yaragiye wabo muri Nigeria, Victor Mbauma kwivurizayo. Uyu musore kabisa akaba yari yaragiye muri hariya muri Nigeria, akaba yaragarutse i Kigali kabisa, akaba aherereye Ishorongi nawe ngarimo arakira gake gake. Iki nakubwiye muri APR FC andi makuru nuko kabisa umusore Mamadou Sy ngo adakeneye kabisa, ngo nago araza kwicara, ngo ashobora kujya kwa Ibenge cyangwa se muri Al Hilal kabisa muri Sudan kabisa. Uyu musore niyo makuru umutoza Darikonovic yavuze ko kabisa ngo mu bakinnyi atekereza ko ari abambere be nka nimero 9 kabisa muri bano bakinnyi batatu, abona ngo Tuyisengere Sena ari we mwiza kurusha abandi bose, ngo abandi bashobora kuba basimbura rwose.